abaramaji bo murundu rwa kabiri kuruga Kagwa Bushenyi nabo bagwegaranjuramo kuzana mugongo okuzaguze ciro cy'abajurizi okwejo kurukwija. Urugendo rwabo barutandika ku rugambwa ya parishi ya Kagwa Bushenyi kandi babandizo kutunga hweshara ezebembirwa muhwezo wa bwana mukuru wa parisheji. Nshaba abandi bakiristu bongera Okuramaga tuongere umuhembo umuparishi yitu ubukristo bwitu bweyongere umuyihanga ryitu n'umusiyona. Ninyenda kusima ruhanga abwemba bazangirire nyine myaka nkaganisha tu uguno mwaka gwikumi nenda maga bitoko nayo enamba y'abaramaje yongire okusinga myaka hingwire kandi nishabire mukama na mujyango wankwaze mpika hakura magoku mpika hindukuza kandi ebyetengo byanje byona mbitiro mu ruwe abana banje nabatumurwe kayanje nagitomurwe cyaro cyito nagitomurwe ngunye korre omushara bogwe mpaka na migongo inabo Okuramaga abunkureberaho kare ko babine byitaga yo byatambarije kandi nyina ndebe na mugongo abazuru z'abafiriri dini mbika mbarebe kandi icyo itego cy'ingiye nderire shikire tumurundo rwo kubanza Okuramaga bamanya kuba kugenda bagenda bari kushaba bagende betware bari kutwazampora kandi batakasigasigana arabe naremwa kugenda babase kumuhwera kureba ngo yabasa kwikaje kurunje umwanya w'abajuruzi na mugongo abo kuza Okuramaga. Gashakwa Jonathan Tsingwire na Ben Muhozi.